Confederation of Khasi Jantia Angaru People lane ka FKJGP kelapan pau ya kecing kuslai ba kecing kendang ya ki mendari dangshan na asam kala banlam sya kecing wanrung syamikhalya kam tam ba kecela kadai kebadan masenda hak kerwo bala pelaj vice president ka FKJGP ba kit bolang nong plang ulapan pau ba ki district kum ka Ribhoi West Khasi Hills East Bat West Jantia Hill lamba kathan rilum karo kidon padang kecing ma namar kecing bomdon kilat ban perking ya kecing wanrong kertap kibreu banabar syamikhalya kaseng kala penramru ya keserka cela bakamla ban pentre kambha ya kian kibal don lupa kum ka interstate migrant workmen lane ka regulation of employment and condition of service acts kat khandai spa nyop khundai ka Meghalaya resident Safety and Security Act lane ka MRSSA arja khandrio bat ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arja arpho ulakan tho bakane ka cing bomla ban pentre kambha ya ki an baladon lupa ka peni ka cing bom don mon da ki bor sensyar banya dai ki pai rulum trai chong kecelah kaseng kalapan pauru ya kecing bom sengutonat halon kecing bom le ai ke serkar jela ban bodien bat ke serkar pedang hakaban petrekam ya ke enaline permit ane ILP watlah ya kane la mencur da ka yeng dorbar thoan nadu usnam arja ka kendai ula keno ba ke serkar jela kala persyang ban tap miau ya kecing bom la ban trekam jongka da kanam ka baturwa ban banra ya kecing pen kala haki kendon ki bapen klan ya ka MRSSA arja khandriang bat hadien kane nakaliang ko serkal cela kala patha ya baro ki deputy commissioner bikin pek perman bat sim ya kisin jam ki badan kam ban pentikena ya ka cing penreking halol ka cingla bandrung ki mendari ki basya kendang na asam kane hukum kalami na additional chief secretary ke cela Usyakil P. Ahmed berdikmi ya ketenat home lane politikal.